lava al whaapoponga mo telefon ma le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le aso sifon malfito Februari lua whelua lua. O se matati ale whai numero tangata fau o whaamaoni ale COVID-19 pio na whailoina na nafi. Le to hafe se lau ono se fulo mai tono le atuna o. E to saima se folo sanga le mtanga luenga soifua maloloina. E pita to tele au kilani. I se whai numero whaamawina e valu se lau ono se folo tasi. I le tu malo Wellingtone, e to otolu sifulu lua, i le pulenga whaafalma i a Wellingtone mapori lua, ai to olua sifulu i le Heart Valley, to olima i Wairarapa, o Waikato e to ofitu sifulu malitolu. E to olima sifulu ono tangata o lo o whaata o otolia i whalemai, ona ole vairusi, ai le ise tasi o tauwhia i potu mo ngā se ti ngā ina, o ana na fitu sa malwha sifulu ono a fese lau lima sifulu ono. Leo wha ingo tuilo na tolu na whaia mo le atunu, ma ua atona i eile silia mali 2 miliona o tuilo na tolu ua maea. E tu sa mali 2 valuafe se lau wha se fulu, leo wha ingo su engo le vairusi sa whaia i tutono, o le 2 whai tu lai o mai le asoana nafi, na ta ua le mtanga luenga soifua maloloina. O se tūlanga le tele le to tele o tangataianga i a whaia lantau su enga mo le vairusi. Ai tā ua fo ile whaia o su enga mo tangatai tatau na su eina mo mafua anga tatau. Na tā ua le mtanga luenga, se ilonga ya afia se tangata ya ungo le fulu. Pe sala talata fo ise tangata ua afia, pe na whaatonu ina fo iri soifua maloloina ina i a whaia se su enga, o na nga ile whaile su enga o le vairusi. Na whaalia le vasenga o leo i le asoana nafi, ua iele suinga o whiautanga inga matangata titi e ave se aialanta uta avale ena poloka i mga ala Wellingtone i lumane o le palemene i le asolo na i vole titi e. Na whaalia le komisina langolango Richard Chambers i se tala noanga matusitala na nafi. Ua mai ona ave se ata avale pea mali sifulu mali lua, ia sa paka whaasolo tola fono i le awala tele na ia whaaftai fo ita i le solo, ona ole ngā lulu e whaatasi pe ona wa aia lea solulu i se awala file mo e fofo ile whaafita uli, mai le ini whaafita uli tele na tutupu, po oni tangata fo ina tau fia i le 2 tu la mo atu. Ua mawhai ona maua mai vaenga ese le tunu o au nanga, sa whai ile ngā luenga tele o lawe esenga o ta vale. Sa ta awana na file nofo tatali pia o leo, i se tali alo ia malimtanga luenga le puipuinga malamalu si anga whaafita, mo se fisosoani ile whaatinonga o lea ngā luenga. Sa tau mawhai fo ina ia fufo ina i se awala file mule mata upo, ona ole popolenga le saunga le mua tangata whai ngā luenga i Wellingtone o tangata e au mawai, whaapea mata maitia onga. Sa toi una ina le komisina langolango tangata tite e ina ia avela tau taavale, ile malaita alo le Sky Stadium po se isi fo inofuanga a le ai o tosoloa pe ave sea wha amalo sia o le asolona se fulu le nei o le solo te e. Sa matua whaitio ina malo se le pale mia Jacinda Ardern wha pele taita i o le National Christopher Luxon. Le whaiunga le taita i o le Act e whailoa i tangata te e polo ingol COVID-19 i luma le pale mene le asoana nafi. O David Seymour le whaipule momo ua wheloa i le solo te e. Ina ua mai a le wheloa inga na whaalia i Seymour e ele whaanaunau ta inga e whaamuta ma ave se ni vaenga pitosili o na lei o le te. Ai te tala whaatala noanga. Ia iei mani tuunga e au na whaamalia ina mua na ia ta ua foi. Sa wheloa i atu i se tasio sa upu o whai masuyo le taita ingo le solo te e. O tangata te e o tangata soifua New Zealand. Mai mo mia se awala i tautu whaatsia ili ne ia tuno e tu saima se saunoa ngā si moa, peita ina saunoa le pale mia e elo na manatu. O se ngā inga le tala whea ngai na whai le taita i o le Act, o se vaenga wha upu whai wha moi ia tau la mua le to la fono, ma pisi nisi, ai whailoa i mai olo o wha lave i tangata Wellingtone, ma o la tau soifuanga maa sani, wha amatau, ma wha alini siwinga le mi ngau i tangata o looanga i ngā luenga maa onga. Na ta ua fo i Luxon, na te le langolango ina le whelo inga le taita i o le Act ma le solo te e. Masaya whailo i le autostala e le te tala ina le National ni whaatala noanga ma tangata te e. E o atu li ta i se lau whawheta la le whaasalanga o kampani e soli e tu la fono i la tau e pule ina ma whaangalue ina ni ngā luenga mo whale. E pe o whale no fu maututongi, e tu sai ma whautuanga,
ia ua folasia ina le malo, na ta ua le minista lango mo fale Poto Williams. O le whai o tu la fono mo ia au nanga, o le atala whenga ie mata upo mo tangata no whamau tutongi, ma ila tau e ana fale no whamau tutongi. Taluai ono le lava o tu la fono, o le mafu anga fo ile whaatutu ngata ai tangata no whamau tutongi. I le whai o ni a la tau whaasea. E winga ini whaafitau li la tau te whesanga, ona e popole, ina ni ave ese i la tau e tangata e ana fale, ia po le whaale e tonu ai o ni o la tau wawanoa. E su e ini fale no whamau tutongi le lumanai, o whautuanga i o fola sia le malo. O le am whaiona i eise polo kalami o laisene, e saini e pule mai e whaangalue ina ngā luenga mamata upo mō fale. Mausita ia ta ialo le whaatinongo ngā luenga, ua tatala le avano mō tangata e tu inato ini o lātou whina ngalo whaalia, e winga i mata upo whaafautuanga, ia ua fola sia le malo e ala i sa lātou pepa o whaatala noanga. Sa whaalia se pol kalamel TV tasi la fiafiana na whapea, o le fitu 5% o tamaiti laiti, e maafona a fio lātou tapu vae matuli vae i whaafitaoli, ona o se e vae, a whai e se e tamaiti se e vae sao po se e vae talawhea ngai. O la whaititia pe whaatua iei fuiona a fieni whaafitaoli, i o lātou vae i se taimi muli ane i o lātou o langa, pe ona ta ua Lisa Hinchcliffe, o se tasi o fōma i e whaapitoa i le tonga fitinga o vae, na ia ta ua, e mo miele se e vae ma whaiona ta aufi ma mauli le e le vae, ma e e lava whaafitaoli, pe a whai e se e le tamaititi le se e vae e le o lango ina le e lo na vae, o ia whaafitaoli, e le na o le alofi vae a afiai, ma o le alofi vae le tamaititi, e pei o se momi, e le o mawhaiona fusia whaatasi po na evi, se ia o ina mātutua, e tāua te lele tūlanga o na olta maititi, e te tau lava o na whaiona se e vai le aso atoa, i aso uma, ma e tāua i le whaatau se e vai tālawhia ngai mō tamaiti, e pe o na saunoa le tamaita e fō mai. O sauni le whainga malua Australia e fo fola atu ni suwinga i lala tautu la fono, mō tangata malanga atu mau le atunu, ma ua ta ue whapea, o le ato o tele nisi tangata ni usila o le ato e whaafo i whaamalosi mai ai, pe toi tipoti mai ai le atunu, e to o tele tangata o le a otometi lava, o na le pāsia, le su engo lona i tu ai ngā tangata. Ma whaingo whiona whaale au ngā ina le visa o le tangata, ua ta ue whapea o le wingo le tu la fono, a whai ai ei se tasi na whaamaonia se whaasalanga o ngaunga, e pe o a mionga whaafivesi, ma soli to la fono a mionga mātanga, o le whaonganga o ni au upenga, po o le solia fo i o whaatonunga le to la fono o le puipuinga, o se tangata mai lena soli to la fono, ma mawhai fo ina whaasala ina i le lua tausanga, e atangia mai lava le pasi le tangata o le suenga, o lona i tu a i ngā tangata, ma toi whaafo i whaamalo si eiloa i lona atunu, o suwinga fo ia o whautua ina, a whai e whaasala ina se tangata i lalo i fululua maasina le whale pui, ona solitu la fono. Ai olo o lamatia i pele atunu o lau tele o Australia, e mawhai o na toiti poti, lea tangata. O le tongu whaingalo na tolu le alwhainga malo a Scott Morrison, e whaatino ini suwinga te tele, ma ua iei fo i whaitio ngai whautuanga, ia ua fola sia ina. I ta alonga, e reporte le One News na ta wai e fōlinga mai ufa a wausa malilienga tele lava mole la kapi. Ona usainia le Silver Lake ma le asosio tangata la kapia New Zealand lea malilienga tele. Walipote e whaapeo le asainia fo ia uni wha ito malo e luas fuluono. Le malilienga i se fono tanga whaapitoa, po o le fono tele wha le tausanga ia aperila, e tu saima se malamlamanga o talafo o le TV tasi. O le tausanga taluaina palo ta iuni e langolangoina le malilienga, e mawaise tupe tolu se lau miliona ta la maona tupu, mo le lakapia le atunu, e ta i miliona ta la e vaviona maua iuni wha itu malo is fulmal whaapito ilunga. E au fia inisio ia tupe wha aso atu i kalapu. E tolu ono te simale 5% o tupe maua umalawa alu le lakapi, o le amau e tangata lakapi whaapolo fesa. E ila tau pito ilunga, ma o se vaengo le malilienga pe ona ta ua. E sa fululua maasina o wha ngā solo wha talanoanga le malilienga le taimi le wha mai. Masale i whaingo fia foi ona o fia naunga, i le vao le yuni lakapi, wha peima le asosi a tangata lakapi. O te tala ina nei ma whaalauloa i se tasi na vea makapteni ala manu Samoa le sunga Filippo Levi. Sana tusi fo ua whaingoina o le tackle your success
Malo fa matala ilana whainga malanga ilona o langa. Mai le sfultolu tau sanga sa ta alo ai. E o ile taimi na malolo ai. Ai o lea fo ile isila asanga na o mulimuli ane iai. Sa ia ta wali TV tasi. O lea tusi o lo fa matala i vaenga ta awala na whainga malanga. Ai bena fa apefia foi. O na whisanga ai. Male o langa. O se tasi o filosofia sa o pongi e levi ilona soifuanga ta alo. Le saufia i taimi na ta alo i mole Highlanders fa apia ma Japani ma Britania. O le ata mai, o ni upu sa masani o na saunua ilo na tina, a o la aiti ma tuputupua i tutono le lotu, ma i tū manganu Samoa, e te tau lava na matoa whaatino le leivaenga watu watu e whaatino, ma ia mata ata. Sa tau ave levi, lea lava filosofia i le ta alonga la kapi, sa iei taimi whainga tā ma mafa le avenga. Aena ia manatua lava upu nei alona tina, o le ata mai, o le uwhaatawina atu i whaleolo le tusi, a lea fo i alo o le atu noo. Tāla fo wia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.